Te ahua nei, kua mana tētahi tākaro ki Wainganui i te kapa futupōro Māori me ngā Springboks. Ko te hua ia tēnei o ngā whakawhitiwhiti kōrero i Wainganui i te iwi Māori, te uepū futupōro o Aotearoa me te uepū futupōro o Afrika ki te Tonga. Kua kitea rā he māramatanga, kua kitea rā he mana anō tō te kapa Māori. Initially, they would come over here and play Māori teams, but they wouldn't have Māori players playing for the All Blacks over there. So now everyone's on the same planet now, and took a while, but it finally got there. So I'm pretty pleased about that, very pleased indeed. E ono marama ki muri ko te kōrero a te uepū o Awherika ki te Tonga. Kaore rātau mo te whakai, kia tūtaki atu tō rātau kapa ki tētahi kua tohua i runga i te tai o tō rātau kiri. Nā whai anō i tīmata ai ngā kōrero i Wainganui i a Malcolm Mulholland me te heamana o te uepū. I sent him over a copy of Beneath the Māori Moon and also Weeping Waters, a book I did on constitutional change. And subsequent to that, he emailed me several times and was appreciative of me having sent it over and was a lot more understanding of the position of Māori and also the New Zealand Māori team. So he was extremely supportive after having been, I guess, informed and educated around the history of the team. It's good for Māori rugby too, especially a powerhouse like South Africa breaking down their policies and allowing us to go there. Hopefully we could tour there and play them here in New Zealand. Ko i rā te wero ināi nei kei mua i ngā uepū e rua, ko te whakarite i tētahi tākaro ki Wainganui i ngā kapa. I'd like to see the Māori team play against, like they got the leopards, which is the black side over there, and then they got the coloureds, Cape Coloureds, and then they starting now, like we have New Zealand Māori, they starting an Afrikaner side. Ko te tūmanako katu tētahi tukinga, a te rātau. Irina Smith, Te Karere.